तो बसु ना वर्माणिते वर्मणं साधयामि समस्वराजामृतिना नमस्ता दुर्जवदे गुणदस्ते गुणन्तो जयन तनुदेवमदन्तानुदेवम् ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सुपत्न्या बहुरत्रे परसनक्षत्राणि भवस्तनिवातम् गणाधिपतये नमः पुष्पं गणपतिं प्रार्थयेत् ओम परमं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं रस्यन्तनगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम स्वस्ति पुण्यां 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 नमस्तु विद्याभयां सदाभिं ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु राज्ञा प्रदानः शान्ति भवतु पुत्र नागस्य पुत्रस्य श्रीमान् अनन्तनामधेय सपत्नीकजयन्तिनन्या सह समस्त साईभक्तवृन्दानं ग्रामवासिवृन्दानं स्वस्वमनभिष्टसिद्ध्यार्थकं श्री साईनाथस्य पदासनं समर्पयामि पादं ये चेंज कर दियो हटिए यार फाटी की ऐसे ले जाओ ये छोड़ नहीं यार फाटी के पानी को नहीं नहीं
ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ସେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବୁ ର ଗାଡ଼ି କରି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବୁ। ଆମର ପଡ଼ୋଶ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନ କରାଯିବ। ऊर्जामया विधातक्षात्रसन्नीतावमानं संस्थापनमसिनां सर्वनाम सबलीकरण हृदयाय स्वाहा शिवाय वंशध्वजाय मित्राभ्यकोशस्थाय भवमुक्तल हे वज्राकृतिकरण महावज्राकृतिकरण सर्वाश्वभवे या प्रेमशीलश्चत्रः मातरदेवतमष्टादशमा